nemom adomonline.com ena me ne wo e hyase na ya hwede e koso e wo e honum enti anopai se ukọ adomonline.com asema da ho a edikan e ma wo akwaba no eye Tyrone was arrogant even before Achimota school case, father of Rastafarian student ntino na chese sa Achimota school for no sensem no ukọ Adom online obeti ase de enti a Tyrone was arrogant. Ubete asiye wo honum no say poultry sector to collapse soon. Chicken processor. Sa semu eye de akuaboacho yi Adom ABY sister Penny Mache. Wadi ho nkomo na se ba ko bi nso ewo emfimfi mantamu a na nka ene se nkokọ no. Ukwa na omo amokum. Na omo aye ho adwuma na de ama na de akọ ofie na de akoye de o de beyo no. Se adwuma no nso egu kwa adomonline.com na kokenkan neti asiye 4 problems Council of State ex gratia could have solved. 4 problems Council of State ex gratia could have solved. Adekwa ankasa sika nai ebetumi asolve no nura mete o mahene kwabena santenka ewo Asempa FM wasasem yi ho. Wo so kwa adomonline.com na kokenkan na hwemfoni ebata ho ne tumete asieye yemfa eno ento ho Achimota Rastafarian student slashes father's hand during fight. Na we no Kohe video no ewa adomonline.com na buafa ECOWAS condemns terrorist attack on Catholic church in Nigeria. ECOWAS ro anu atum na anu de course wala taye abonten so yi Roma so demo etuatifo yi bibowura honum ade si ye Adom kase enti wate bia no adomonline.com so ewo honum omahene kwabra santem pa cha me ache. Well, I just otiasi umani pare ko wi na afi na abekire do kwanso nkoso a mo ebirintire be de si ha na machire mu akire me de si ha wo na akire machire mu nya wo camera wo twa wo tenti an wo ye kire me America na din America me se me de si ha na akire machire wo mu ya mo nipa bra otiasi very very important. Okay. Ntino me de si ha na watu ama me se inkrata na dia betodwa no. The Herald say Kufuado's family crony paid 32 million Ghana cedi outside budget. Ex-board chair exonerates Opuni at Cocoa Board trial. Daily Graphic say nation's auto hub losing luster. Floods push dealers out. And 2022 Green Ghana Day. Lands Ministry targets 20 million trees Friday. The Chronicle say delay in passing anti-gay bill sparks raw in parliament. Ehwem for you da hanum sia era Ibrahim Ahmed Nafi era Alexander Afenyo Markin. Meko ahomano so ye beko akogina boko. What is na no da tutu bi to asrafo ne timamfo no eno achi ne de na asi yensi anam ni a owo boko mame enna nase na onfa nchire mumre mi nua megidi se bibia na mne kwa so kama bibia da na kwa ma wo hase awahene otiapo akopon Adom me ho den bibia butu no pepe bia mfa ho bibia bia boy nkomo na no da tututu esi ye no ene ya sha no pay boko insensem no hot say mekan se fitia anajo anase bipema no pay die boko eye na ebeye ne nansan so no die anda na boko enhyera enye de efa eye ntawantawa eda eye mampuzufo ne kusasfo ntama eda ne dan nyina na ekenya no ho a na akra na ehwe wo nkwa na dodo na so eprepra na nura no na enipa baako na efa mu ehwe ne nkwa ya ebinim so eprepra ye na ora na orufo mu no ne din enya ye yaku na no na eye bambofo anase militi na chese bra ya omo petro no muhia na se akonde ekura no eno na ma omoto ni tu a ma ono so edefiri mu no eni ntino mekase bambo ayire mu pampe ewo boko ya me no kasisi yi fitia na pa yi nyante se bibi boni bi asi babia ya bibia ekoso kama ewo hase anapa yi omahene Niama mienu na fe mama waje bra koto odwumedie so tie kase Rexec for
nkita hodie with kro mano ene abusua no so ekosɛn. Well, pray and I said, Risek, Emma Bonting officially, Emma Yenya and Tia, and I said, Shea, or Moya Fanamum, Kefi, a Dasso, and a band, a year, a month for more Bocon and Potemo, or more intimate, incubo, a motu, a one Potemo, on the Edaso Cosso, a one Potemo, and Shea Risek, ya, modifiers as some David Yaman, Homosa war. Eye boko ene nimpotamu na bebe de mienya communicate bia free research as to the recent issue no ne kwa no se otawaso a na utietia kroma no bi no onsusuye se kwan be ne be fa so a saa nyoma eta esisi oboko a enye nyoma pa no anu atimi abrase na etwa kora among for would want you to for now tea among and send Kayana or much as the bit me my way yet to Japan say Mompany Badwam Nafe what yama a year for enemy you know at me at one was say Nina Koya himself na to say one any the idea no any seminal 19 or when Pompo a year. Bokon Pota and the overlord and Naba Bogragua Secret the second on a year. Now so found back on an assumption which one to one say or no any idea. Any day any amount for HS I was 7.14 between into Casse. Any person see any idea. A banner Santia, see a bit in Yamba. Neco Bass done in our mom monosoa. When you be a mamma Cassabia, a yasumasi and a eternity, and answer sumasi and or say. Ono ne biade ene na madada nyina ekoso enti omo ne se amoyesen kakra bi etaache eninti ena intimi enjo anase dada nyina no entoka no edaso ewomu no na omo hina wo se wo se eba ne sa na adesuafo na school for ena oho hye on pa esan se school se wo boko municipal anase meka se boko township nyina no obi pie no wo timi ko school kwa school nyina dampan ena hospital so a ewo ye township ni na so no wontimi enko nti se wo yare wo na wanko outskirt of boko a edin se betimi akọ ayasabia ewo ho eno no how can say dia bre amanfo boko pa. Okay, so Mate se oni enkomo yi bigiri se wusi ana mo no de ekoso bia no betimi e dia bre ama yetimi nya the actual picture da CP e babambo so aye wonim de for pa so ewo mpa yi nti quickly ye bedi enkomo afa eba ne se a animdiefo no omo so de won ebeka na wono so chechiremu ede che bokon sensemi wo ho na pejaniti wo ho na akoshe bibia na bibia ewo honum but quickly ye be se gina homa no so this time infonyini beka ho na ye di yenkomo we ye obia meka se nim de eko enkan yi eba eye bambo ho ensema na ene na twetwe nkomo badem so mai se wa banso a ye ni nkomo briefly mbusa se esisi ya ensem dodo na no de ani betimi aya fa ho se yewra wotimi nka ma mendase na memusa o se boko nkomo yi eba bambo nim de na kwanchiri mo de na abeka. Nyamaka ne se asema was se nyampanfo bubu se koni ne beja haban se ne tasona abanyansam fuom ebi se issue na ho no one handle ni ya be generating into so many things Ghana intimi handle medical can say ya dia wasi ehwini ye in fact ya che wo ho enye ne ayasema achepa more than 50 years pra ache tete asem ana ya tena ho ama no akodru sabre but me feel say measures are national security for edibeku kwan mu no eno so beboa ama yehu say ebekọ ye ana enko ye it way amanyo sem abusuasem ana hensem ana de sa
baby ada e ho ana pija no kakra na akote e ho ana pija no kakra e na akote eye ahensem ana de hyase na de abafra ni nyina na sese kura de na me anaye hu pa ne se tribes ni mienu nyina wo ma asefo a enyi Ghana krantin be wuram be kon support wo wow usa asefo no asefo e wotogo be wuram the other side man pusifo no so enkofo wo Burkina Faso be wuram e support wo eno na ama na ye hu pa no na unsa asem na nka so wo di dada now reporter na ka say community members no pay say president Bekebi in fact president plan version and chair kra say ni Supreme Court kan ye no eno na yenye de yemfa nye dwuma but em say the other side no empreso enti no say wan hwe no handle ni year the nsem be beba me feel say one etiosem no so eka ho nse ni penye tuo nya kukudro boni exactly community na ho no wo nyina nya tuo ana yen tribesmen no both sides no so o ma be join security forces no emu no say police ni ade ni nyina no retire o ma retire ni bebre so akosha se o mo so ko so obi e ko ama ne tribe eno so ya dia ehu pa was a national security de nani atofom ni etimi identify as anko for na o mo support both sides no obi ekusa ase ni a offense was supporting nkofo obi nso ye man police ni offense person supporting nkofo in fact e bi kura wo mo she uniform na o mo wo sa eyi no say o mo support wo mo nkofo ndi eno na ama de ni nyina ye hu no ana hemfo no so no obi aso person obete no ho ase obi aso person obete no ho ase akwaya to stand ekosi o dabon ni bi no enti we na wase enya neutral person no handle why nimdiafo a wo nimdie kese wo eba bambo ho nsem sana wo situation e wo boko a wadarama ye ka say short term a solution ni long term a e dey na be go man sesi ano ene man do ameka bi wa mentimi nka but me kura maka say two ministries no eye the interior and defense no ana Akufo-Addo so on pam won kura won sesa won but me person me chirem pa ni enti me person me kasa asem ba obi a follow me bia nim say me shase e kasa asem we enyene e wo se sesa won a ni pa de ne be kɔ no me person obe free northern part on free ase ha na obey neutral person men ka so mu bi shase but ye mu bi enim ne ekoso behind the scenes enim ne ekoso e ba ne so de na be si form onipa bi a be ye wadwen se odi tuo be free ba bi akọ community ni mu e be tuo bi anya de e be gaaw because tuo e kɔ hɔ no mo no eno anam ne soldier fo mpanyimfo ni bi di nkomo on bu sam the same thing me so me kire ma adwen kiro e tuo o mu hu hɔ no e ya de e ha soldier fo no pa a kire so o mo no wo kasam a e hu wo se tuo bi wo ekuta no a na wo no slide ni no kura tuo ekuta no no wo hwa na kire se e asefim enti no immediately no se betimi dia yenye reshuffle sankofo ni ni yenyi wo mu na afei sane yema otumfo etimi ekoye dabonde no se nyi otumfo kora yempe wo henempon bi no no so endien na no kware emrem ni ade no ewo no pa no yemfa no na political figures na mo hyase na mo yedum no so no yemo ye de enjai okay we say sa boko won medical ka say ya hwe ni ye be ye te say Ghana Ukraine nye na mekan ya che be bosome 9 ni 2 terrorist fo betimi afa ho abewura Ghana be din sem hu na kire yen enti eno wo se ye hwe ni ye pa etoso biomlanto anu so betimi ne abambofo no asiani a emwa Ghana enti mfin say e wo say ye hwe sa na ma we okay meda wasi because me manyane ntie say ye hwe say obaje brena na otwa ebisimi waba am ye di bambo ho nkomo yi ne kwa osusu say Ghana betime tu anamo na yate enwa fi enwoma bia etise so timi dasi pi say what is me dasi me e dia bra well ye de besia nam say na yakọ di su ne aba afia so afia kwa aba di tu awon nkomo so online na quickly na afianso so man meda se metwaso o myjoyonline.com na Atmota School Rastafarian student allegedly stabs father's hand nokre sa okwasem nim na okenkan a sede eja no de nokre e kire ne ba ne su ene ne ban no
ehia ma se obekan na call myjoyonline.com netiase when so suspect 2 victims dead in Tamale robbery and also what wonsam ewo Adom kasiemu dada ena thyroid kroyan sensem no efa onene papa de no honso ewa ha na we government statistician Professor Samuel Nedahe was say I never said public sector workers are overpaid enti ochese enipa bi na age na no ede asibone na won kada nyesa na wo pachire wante na sie yi a mummebisa na won ka obabia se abanyuma efo na etua won ka bro de sese ye de etua won enti eno eho asem de eka dodo e wo myjoyonline.com ho anopay enti omai na afia obafia koi aha mamenko whatever e mo kan nyina e bia ba Ghanaian Times ba bia me pese me gina ho page 15 ho asem e da ho nie was food crops in mining areas undergo radiological pollution test ai uwura mu na me chechire mu kakra de makenkan na ntiase ba bia ye tu form akudie no enuane ye dedua wo ho no wo se ye hwehwemu ye papa pasanya nempo na wo se benya nsunsuanso a dabi no an wa hwe benya ha office enuro no ene na nenam honum asase ni mu ni nsuo ni mu ye nom ye didua ye no ba ye no ebre na so sa wo se ye hwehwemu pa nti no ene empanifo ye ma ye ni enko ho no what a documentary be on this that say nuane free oba mining areas you know anya kidney ekoyo liver ekoja eniaye ekoyese enoa na ye ose wo akiri so enoa na ye pege free oba no ye ka no am yanka ye ose wo akiri enoa na ye de ba mi nyina no ye de akọ enum no sa nti ehu ba foforo so menya sure se bia makan no de na wo ko page 18 wa eno ya sembusa ya wo busa say adolescents in Upper West region use polythene bags as condoms question you say enkran wo mo fere so wo mo ebeko pharmacy akoto condom ti ene poly bag I white ibi no kwabran wo ma chekere wa no om de aye adwuma question ene wo busa ba ni nyina no ombusa bisa mu na se bi mo efere esa ya onwanwa even normal ayi no na pharmacy for no kwa na ayi for na di mpam cho odi we aba menka ana na ye nyina ye hwehwe ni pretend sa maba masi mi beto condom bi si se mi to condom na mo to adu na ma me na aye nkomo mo bo machi over mo ben maba me beto aduru ni aduru oba no be ma di na me ma meto a when the baba beto egu ho ye de ya ni ya sa ma condom to kran aye feri Vodafone time so ampa because onu use condom hey what you because ya nyesa me encourage condom to ya ma ade bi wa utu anu mo akoto a what ukoto a no as o do feri so condom de ehia o madru o mo peak no o mo ehia no wo soro no enye nyinsen kwa na prevent kwa ya na no enti na ma pro nyinsen na ba no because ya adwene se condom de o prevent nyinsen but infections nyaroa hodo ye nya wonamu no eno so boa pa ye hu chefendi na mpese ye hu te se ye holia dan o so ade o fire bi ja ma fi o mo kora adem de ya stage na waduru no ya ne hwe nya yes wanya kan hwe nko de de bia na meka no nyame ade bi o ye bia ye mo rap up my nko na Ghana for ya kan hwe de o beto aso eni akọ use esa ayi rubber de to pan wa sha se na we no ayi rubber na de de chichire gari no anasa be de baba nku no go to there na but o ma he esese ene ya ye ma no sha no ene eni omudi nkomo pain ne e kire omo se so hia condom a enye bone na onyi wankwa nkofere ho hwe owura se minu abeme wo se madamfo bi no free agogo ekwo konongo koto kondo wo ye serious guy just wa mi ade no ti ade ya be obenya kondo bia no no just on to ni krom no ahia ne me wo sia manifo bia ai wa be kasa na no ni hia wo ha se bia ye kasa do but well ni nyina ka ho be enti bi de sie wo myjoyonline.com na fe magukansi monsam no aba wakọ manu achi fi sabre yakosise no nkono ebebo no eye bedwam koso na hwe Adom TV efise ye wo adzo ye